Say yamo akwa bebi mra Adom TV. Badwam Bronya nkomo iso. Yamo afishia pa. Afisa se ne nyina yeti ase na nkwane ahoden ewo ho. Na bibi ekoyi apomuden pa adwuma ekoso de opa ware wo nya de opa ba wo. Tese bibi abededa na kwan so ne nyina ne yegidie a wodi hyemu. Ema obi nka nkyere wansa. Wankasa ka kyere wo ho sa fi we na meye. Also set goals bi. Na ye setting so a yenhwese ye betumi aye. Normally ye can't na ye gyan na ye de ato ho saa but ka bibi kire wo ho esa wo sete bibi na watumi aye nte saa wo be wi kire no afene de bia bekọ na ba na ise de wote ya na wote susuo sei so oto imi se mi tunu kufu nte edu enkura nya afena me ko jisika bi debi ato asi ho nte obi ade enie ya to ye nya ne saa emu odin de but every day bia wo try say 5 cedi na obetumi say 10 cedi na obetumi say 20 cedi sa pesusu bo fasie baby nya odia ye ne say nya odia go akoka o say maka ko biesu set wadwini ye ade nya odia ka kire wo ho say nya media me to afe na wie ye ne mabia no obia no a emfa pressure bia mrew sa afia no agina afe na me ko pesika to me manuoma me amenuoma ye ne sa ye start ni save say no any resolution ka kire wo ho na ya me ya Adom no de ye 2025 mu a ye ne sa na mua yempa na no rekọ say 25th no wudi ne say ukọ beach ni bia na ana woni abusia ne tena ase mo hye da nko atena ase no afufuo ene nkrankra nkwa ye nkrakra ye adwene yemi e phone lines no so 2 pm courage na so dada ma me sa na so bia na ne de di kan obi ebenye opportunity aba 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 2 p.m. so me don't want to pay me more official pa. Oh, me papa bi meje so every asante mampo. That's it. Papa then ranyambo e say. Oh. Me aba. Me say no mampo a. Say de no ye ka Bronya asemi. No a me share da won say na me ka say ma say no aduane bi wo me wo na chi wo no ya wo yo oh eno otwedi ampo nhira ma ase abawa amen se de wosi emu akokọ nam se me hu se de me si na ma ase na ase na mi dia ba enne so na on say enne na 26 o enne so program na ba so enne ni D-Day no na on say na me say aponchi sembi sir mama wifi so aye nkwan bi esi ho jai ready dada mi dia ba wo de wa temo a so akosi bru wantale na ka me twa won ni wo ma hene ya ba ma wo say wo de mi dia ba say number no ha me chebi na me dia WhatsApp na wa ye through phone nim oh na me de manu si de mesere ma me ma eye ma ko hene na da sebre wo se bonsu ma me ma na fi hia pa na ageni mboaten butoko hene ma me ma na fi hia pa aye nana kwesi NDC regional chairman baby obia no ma me ma na fi hia pa na ma his excellency Goodluck Obama John Dramani Kwame Trump Abebio Mahama baby obia so ne ho kani ma me mo fi hia pa na ado dan ko akufo ado ne ho kani me mo fi hia pa madam Betty Mood chese ni pa ne so ya da say ya fancy na mo bibia fi hia pa mo ti bibia for so papa nyami shraw ya da say nti won so betumi abaso ne mom obi anya ma ye mama so memfa akonya iso na me na Ga North Municipal Hospital for ase maternity ward ni tichu enura omo ma ye nkwan ma ye foundation Smart Foundation yetimi koye sa do ye fefe no ye ni asomo papa ma hoho ye director wo ho Nana Ama Esel Yami Shao pa director wone DDNS Ma Theresa yedamo ase pa se mo boa ye so ma yetime be ya do ye ma me na you fresh ase you fresh drinks me don wase papa nsu drinks are drinks me don wase papa fabric center so ma ye lace ma tena official pa jihye mu ma mai tie no wo kofie o do lace bi besu e won ho me don wase Endpoint homeopathic clinic me dog de oboa you too me da say nyami shramu pa ye bompa ye Smart Foundation ye betimi ayeye adoye nom ni ade sa
Is omuhia niku omuhia incubator. Ye boy rade sompa ye say next year. Rade no mwaye na enko obi akoma ne ntimi nko ye sa do ye no mo se be ya nkwada ebi a won muhia emwa sa bre no mu no enhia se ebetu kwan akoba bia na ye do mbekọ ba bia nse hona no no wo manya. Yanya another caller was me do fofa me so ogina so me mo official pa. Afisa say ne nyina yete ase na nkwa ne ni gie bibie koyie de maye. Hallelujah. Amen, amen, amen. Enu akosai. Oh, na ekoyie. Eduane ba na odi. Minya ma pete skakra bi tuchai. Unya ade a? Apetesi. Mentio. Minya pete skakra bi tuchai. Ah, yo. Nso de no no ho. Ya tin. Nti utwa no akeke wa ni di. Mi di ba ile ngwe da akukọ na. Udi fili. Yeda say papa pa obi oha o mana official pa. Nipa ba mi ensa bi. Oga ya kana mani president awon ba ni president awon ko. E ma ku bu ado bye. Yeda say papa pa onso betimi afra ba so 030221701702 da boat one anti amma ai me wofa omo okuma se me sure say by this omo sure tinya me nhira mo mama official pa afese se ne nyina yete ase na nkwa hoden no ewo ho ema obia na nati wa me mo official pa wo nkwa so afese se na wo na mu ye oye nyina na atete na bibia ekoyie kama edema abode ya wo so abode ya me mo official pa. Oh, mimi ya befia. Mijimo so o Yesu dinimu. Yada se na nwa aduane be na ko so na de na ko. Enura de ka ba nkoko ni roda enkenkenye enya samketoa. Ka ba ya ka bu se yes. We boys to men gani ne ye no. Boy. Ezina aduane be ro na mi. We be bia me ye chichi gidi bia me yo. Iti bi chase na aduane be yi. Na mpese mi. Enura ye shida konkoko krum. Dokota kokopa 2.7 titiskano. 270. Yema eni ya GMO. Aha. GM katika kama market hormo. Anaja ya safo ka ba ifi bi twitwa ye bibia. Yo. Ya fa nya mutuo. Emo pa ni katenkwan. Na nam so se digina so a. Wonya kokojira nkwan wo dia akokọ dankwan so. Kokọ dankwan so pa na afle nyini ko product se. Nti ana plans na te say. Ana plans ndi nyambo yekoduma ba adumedie menyanka be bank na pa na kabia be kirewo na so ekwenuti nyame muam na musumu nyamo dina mundi wadi mi ahodene nipa amen onfo obia nkomna so biru se ne mo bunsu na le atie amen isi ya hode die yenchi fanya hwe ya da se na ka kire osimo se ya kwabna onja ne hawo onja ne hawo mate osimo bete ya da se Yada se papa pa enti bronya nkomo e na oguso o hya no so betumi afre abasubi ni edi nkomo kama na plans na to say e na 26 December Boxing Day dia na wo boxing nyesa wo ko boku tukuru ayi azuma na sen boxing ni bio as wa boxing bibi ho aha mbeche ade momra meche fi ade team no wa ha ye adwuma na nke ye bewie na fufuo bi su emo ni akokọ papa bi su nyama no nyefa na this year ya eba ho fruit is ope fufu edi mumre ni fufu ni yenya ya bedi we ye sa body abakọ bolas e was so me dofo ya mo official pa Afem kometi yen afesa na ma me afia mankwa wo sika enya me de enkwa enso achew amen amen na ko say ke bolas na me na here e wade nyina mudu wadu oboase sa sa ewiase nya de o aha na ma fo se ewiase de na no fo ni be hwe oboase market as your pocket fit enipa you want to go eto you want to banchi oto you want to ojan oto you want to appoint eto mama donya de amafo di papa ya mo di papa na me na na tinye ni yire awo ese dem entafo amenyanto koda ne di donya de miya no mebo me lausup kakra na mati makoko kakra mati me makoko kakra mati me jeni kakra ya sese oba nwa eden be ma ko nwa eden mi wia
Beche bi asende o na wo to di ahwe ama me ne pebi zo adom wo. Ese wara. Uchu asende bede medi wo so. Mate. Yeah, mama na ngum. Me sewa de di Bronya wi a on the 12th January. Ana me so me manta for di. Me di me 9 years anniversary awo bo ase. Bishanfo. E de bezu a me stra. Uma ni mo nyam pa bo meta akiri. Na me anniversary me 9 years no. Eti me ko so na me chamo. Amen. Amen. Yada say. Papa, Adom TV ahwefo. Ya mamu nyina afishia pa. Pedi no do so. Yani somo. Papa, me say last caller. Ene ye fa no. Me do for me mo afishia pa. Oh, what's mo na afishia pa? Afisa say na eti ase na hoden wo ho na sika eba bibie koyie kama. Me do for na ofre fi nya no pay. Get for Cape Coast UCC. Okay. Then what course say? You are ni man acho me the work plan ya Bobby Tadi. Aish. Work plan. Ta me invite na ba do there here. Ada na kasa na nti. Ai, I said me meeting there me masepe. Oh, you know I see. Mpagwa ibanya go pankasa onye betwa dem afi asumdwi. Mr. Well go to the address for no but you won't say my na kwanse ya ju. Na nenso plans na te say. Ma say. Me say nenso plans na te say na Boxing Day o. And the plans need me dofo bana ebe ala na kupana bomba departure na ebe for plans no. Okay. The local person baby akaya juju ya ngaka. Sa no so hu hia. Yada se papa be me na. Yada se. Obi so anase ye wie. Yemfansi ha hu. Yemfansi ana Daniel ba ku bi wo so ana yemfa no nwie bi wo wagina so na yemfansi. Obi ani so dia mo adaroma yemfansi ha. Ya we shimu nyina afishia pa. Afini nkoyie. Enwie ye. Ni esha fufufuro mu ahoden mu nene ya kana ne aka ene so de wo pono so no yei enwuma enwom na personalities na omo ba no so oh my god ehia se otie ye nkomo no ye kwaba health tips no wo ho ma remfi epei ni ade so obo odi no ho ban nti e no beba agudie mu nsam no so beba na afi ato aso ye kwaba